Lider Čečena Ramzan Kadirov negodovao je zbog nedavnih pregovora Rusije i Ukrajine i odluke Ministarstva odbrane Rusije da smanji borbena dejstva u okolini grada Kijeva. On je pozvao na kopneni napad ruskih snaga na glavni grad Ukrajine. Pred oko 10.000 vojnika u Groznom, glavnom gradu Čečenije, Kadirov je rekao da je više nego uveren da bi njegovi borci ušli u Kijev i tamo uspostavili red, ako bi im Moskva dozvolila da nastave ofanzivu. Kadirov smatra da rusko-ukrajinski pregovori u Turskoj neće doneti opipljive rezultate i da ruska strana treba da završi specijalnu operaciju, da uništi banderovce i nacionaliste, kako je rekao. Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da se ruska specijalna operacija u Ukrajini ne može zaustaviti, da je potrebno završiti ono što je započeto i uzeti Kijev. Potrebno je da se završi započeto, ne treba se zaustavljati. Potrebno je ući u Kijev i uzeti ga. Da su nas ostavili kod Kijeva, ubeđen sam da bismo ušli u Kijev i zaveli red. Još jednom potvrđujemo da smo spremni da odemo na bilo koje mesto i izvršimo bilo koju naredbu bilo koje težine, rekao je Kadirov obraćajući se na velikom skupu vojnih snaga.